biblioteke i da vam poželim prijatno i ugodno veče sa nama. 12. međunarodna smotra arheološkog filma u Srbiji predstavlja jedinstvenu manifestaciju ovog tipa na Balkanu. Naša biblioteka ovu smotru realizuje u saradnji sa Narodnim muzejem već 7 godina, tako da ova manifestacija polako postaje tradicija. U okviru ove smotre biće prikazano 15 dokumentarnih ostvarenja iz 8 država. Odabrani filmovi odlikuju se atraktivnim pristupom, interpretacijom davno prošlih vremena, visokim naučnim kvalitetom i inovatornom koncepcijom prezentacije. Večeras otvaramo ovu manifestaciju projekcijom filma Deca sunca, meksičkog režisera Julijana Pabla. Zamolit ću predsednika opštine, gospodina Slavka Brankovića, da vam se obrati i otvori 7. međunarodnu smotru arheološkog filma u Kovinu. Hvala. Dobro večer, ja vas pozdravljam sve opštine Kovin i svoje lično ime, evo kao što je direktorka biblioteke gospođa Ruža Pelić na ove eksplicitne podatke, da ih ne ponavljam, ja bih samo izdvojio dva momenta vezana za ovu smotru i manifestaciju, koja prvo po meni je jedan visoki kvalitet i zaista sama zanimljivost teme i jedan edukativni karakter koji izdvaja od ostalih manifestacija. Drugo što je bitno, to je tradicija. Evo, ovo je 7. smotra, kao što ste čuli, i veoma je bitno da je održimo i u narednom periodu, i baš su to bili i razlozi zbog čega je ove godine ova manifestacija uvrštena u projekciju filma koji sledi. Ja proglasim manifestaciju otvorenom. Hvala na pažnju.